Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yiyamye abamusaba kurekura Paul Rusesabagina. Yabivugiye mu muhango wo gusangira n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda. Yavuze ko mu bashaka kwivanga mu mitegekere ye ntawe ushobora kumuha amabwiriza mu mikorere. Perezida w'u Rwanda yanagarutse kandi kuri gahunda yo kwakira impunzi zivuye mu bihugu by'amahanga. Kigali, Eric Bagirubusa. Imyaka yari baye ibiri Perezida w'u Rwanda Paul Kagame adasangira n'abadiplomati bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda ni ku mpamvu z'icyorezo cya COVID-19 cyatumaga abantu badashobora guterana. Umuhango yagize mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri, Perezida w'u Rwanda yashimiye ubufatanye ku iterambere u Rwanda rumaze kugeraho nyuma y'imyaka 28 ishize. Avuga ko ibihugu byabo bikomeye n'ibyoroheje byabigizemo uruhare. Muri uwo muhango, Perezida Kagame yongeye kugaruka ku bihugu bishaka kwivanga mu mitegekere y'u Rwanda. Avuga ko bidashoboka ko hari uwamuha amabwiriza ngo yemere kuyagenderaho. Ntawe yeruye mu mazina. Mu mvugo y'amarenga, Perezida Kagame yavuze ko hari umutegetsi wamusabye ko afungura umunyapolitiki bwana Paul Rusesabagina. Perezida Kagame akavuga ko byabinyuranije n'amategeko. So one time some of these leaders you would have real respect. Umunsi umwe muri abo bategetsi twagombye kuba twubaha, umwe muri bo yaraje arambwira ngo oya, urabona uriya mugabo agomba kurekurwa. Ndavuga nti ariko sindi urukiko mbere ya byose. Icya kabiri, niyo nakoresha ububasha bwanjye nka perezida byaba birengera. Ushobora kunsobanurira gato byibura impamvu wumva kuriya mugabo yarekurwa? Nuko aravuga oya, ni intwari, abantu bavuga ko akuyingayinga. Avuga nge uwo naramubwiye nti sindi intwari, nta n'ibyo nshaka kubayo. No, I'm not a hero. I don't even want it to be. Perezida Kagame agakomeza yibaza niba mu kurekura Rusesabagina abagizweho ingaruka n'ibiteraregwa ndetse n'abo bareganwa bababonye ubutabera. Kuri Perezida Kagame, abamusaba kurekura Paul Rusesabagina ni nabo bamuremyemo icyamamare. Akavuga ko adashobora kugendera ku mabwiriza yabo. That's not how you would do things in your own place. Ndavuga ngo uko siko wajyaga kubigenza yaba ari wowe. None kuki ushaka ko nkora ibyo umbwira gukora? Birumvikana nta n'impamvu yari afite, ahubwo asa naho avuga ngo ugomba kubikora kuko mbigusabye, cyangwa se nukwera ko ibyerekeye uriya mugabo biduhangayikishije. Ni nko kuvuga ngo nitwe twamugize uwo ari we, kandi niko kuri nibo bamugize icyamamare, kubera ko bashakaga kwandika andi mateka yabo ku Rwanda kuri twe. About Rwanda, about us. Muri uyu muhango wo gusangira n'abadiplomati kandi umukuru w'u Rwanda yananenze ibihugu avuga ko bishaka kugoreka amateka kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ibyo bihugu nabyo bitigeze akomoza ku mazina yabyo, bivuga ko hatapfuye abatutsi gusa, hari n'abandi bapfuye muri jenoside. Perezida Kagame akavuga ko kabone n'ubwo hari abandi bapfuye bidakuraho ko jenoside yakorewe abatutsi yabaye. Ku masezerano Ubwongereza buherutse kugirana n'u Rwanda mu kuzana mu Rwanda abinjira mu Bwongereza mu buryo butemewe n'amategeko, Perezida Kagame nawe yagize icyo yavugaho. Yavuze ko abayanenze bavuga ko bagiye kubaho ubucuruzi bw'abantu, ibyo bidahuye n'indangagaciro z'Abanyarwanda. Perezida Kagame yasobanuye ko iki gitekerezo cyatangiye mu 2018 ubwo yayoboraga umuryango wa Afurika yiyunze. Yabwiye abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda ko yatanze igitekerezo ko impunzi zari muri Libya zitagomba gukomeza gucuruzwa nk'abacakara. Avuga ko indorerwamo amahanga abona mu Rwanda hitandukanye n'ukuri. Twemereye abakomoka muri Afghanistan kuza hano, kugeza na n'ubu hari abanyeshuri babo baje hano, turacyari kumwe. Rero ndabivuga kuko hari ibintu mu by'ukuri byahindutse kuri twe. Rero ndabivugira ko ntawe tugomba kwigiraho indangagaciro ubwacu. Twifitiye indangagaciro muri twe tugenderaho. Rero twakwakira Abanyaafganistani n'abandi aho baturuka hose. Noneho iyo ari Abanyafurika birushaho kudushimisha kuko tubafata nk'umuryango. Family. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yanamenyesheje abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda ko muri uyu mwaka rwiteguye kuzakira inama mpuzamahanga izahuza ibihugu bivuga ururimi rw'Icyongereza izwi nka CHOGM. Yavuze ko hazakoreshwa ubushobozi buhari kandi bikazagenda neza.